Ali od to režimu koji je rodio i porodio taj nivo kriminala u Crnoj Gori, zbog čega nas je međunarodna zajednica, koja danas nama vjeruje, nazivala Crnu Goru hibridnim režimom, najbolje govori onaj koji je sa tom vlašću proveo 16 godina, bio je u ovoj fotelji 15, odnosno 16 godina. Govorim o Ranku Krivokapiću, koji je kazao: ova Crna Gora je prodala, dala i poharala sve ono što je prethodna Crna Gora stvorila. Kad razviju zastavu Crne Gore, građani neka se uvate za džepove da vide što će im biti uzeto. NATO zastava ne može biti pokriće za raskubanje ekonomije Crne Gore. Da više ne bi niko raskubao Crnu Goru i da se više, kolega Milane Kneževiću, nikad ne bi dogodio nijedan policajac, a sve ste bili u pravu, koji danas imaju milionski vrijedne nekretnine na Primorju, koje su dobili od dobro poznatih građevinskih kompanija, da ne bi oni policajci koji štite štićene ličnosti takođe bili milioneri, da se više nikad ne bi zloupotrebljavala časna policijska uniforma, da se više nikada ne dešava da oni koji su većinu upravi policije, a to su pošteni policajci poput ovih koji danas stoje cijeli dan na 45 stepeni na suncu, slušajući ovdje tirade moralne od strane onih koji imaju na iste najmanje prava, ja imam dužnost da zajedno sa svojim timom stvorim takav način da se tako više nešto nikada ne dogodi Crnoj Gori.